بله تماشاوانین هیچ دوزا کوبانی لحنبری سلاحدین دمیرتاش بردوام دکن. سلاحدین دمیرتاش دوی خبراسنا خود گوجالی گله کردان و نوکی خبراسن وکی گوتنا راستیان تیب نافکرین وان میشارن امدیل گل akademisyen Zankoya Dicle, Vedat Koçal, Diyarbakır ve Grindest, Slav Botekeki Vedat, Sersalata Piroz Bey, Dakhwaza Serfrazi Botekim Kek Vedat, Kek Vedat, Selahattin Demirtaş, Dikwa parastına axwede, yani de sosyal medyada jî, yani bandora gelek erênî kir. Ev sê roja berdewam dike. Tivê xwe parastina Demirtaş çawa dinirxînî û ev pêşwaziya raya giştî. Fermûgek Vedat. Cemal Bey teşekkür ederim. Ben de sizin Spas jibave sernave ve ez dixwazim ser sala nuya ketkarên Kurdistan istişare û gelê Kurd pîroz bikin biriyave. Belê deng veda bêguman li medya sosyal deng veda bi taybetî li cem ciwanên Kurdan dengek veda. Ji ber ku ev gotinên hene ne ev gotin bû ku hetana ku mej Demirtaş dibihîst. Ji ber ku berî niha di salên borî de siyasete HDP, stratejiye HDP ev buku siyasete Türkiye'buni bu ev gotinin Demirtaş'ı diji ve siyasete diji siyasete Türkiye'buni ya kutezanin ya Türkiye'buni ya o juha perskrekji ev bu nakoki he bu yani dinaberhen aliyen Kurdan van HDP'de perskrekan Türkiye bunu hebu. Az xazım se xalan balava bedin se xalan ya yekemin ifadeyin gelek behez hebun got Kurdistan dibin dagirkeriya Türkiye'de. Biraz Demirtaş got aba velatê min e xaka min e xaka dayika min e û ev xaka dayika min dibin dagirkeriya Türkan de got Demirtaş. Eva rasta rast serveriya Türkiye'ye lepırsin dike rahne dike Demirtaş. Levma di salên piştî sala 2010 ev HDP'ya ku Demirtaş serokê wê bû ev danûstandinin pêgeha hevdû nasînê ya HDP devleti ev gotine Demirtaş li wê pêgehê li wan her du pêgehan nayê û ev yasayên Demirtaş ku tên darizandin got ev cezayên Tirkayê ne yasayên Tirkayê ne yasayên Kurdayê ev jî ev ifade jî desthilata dadgehan a Tirkiyeyê lêpirsîn dike û aliyê din jî Biraz Demirtaş di pareznameye xwe de gotiye yê ku rêkeftin bin pêkiriye ew peymana civakiya komara Tirkiyeyê ne Kurd Türk pêk bir. Bele. Kek Vedat dixwazim işte bipirsim gelek xalên giring te girtin dest kek Vedat. Yani ev tiştîn Demirtaş gotî pêşwaziye gelek germ lê hatî kirin. HDP dikarî rêyek din niha bidê pêş yani ev gotin ne peyamek bo HDP jî bûn tu çawa dibîne? Açıkçası Sayın Demirtaş'ın ya rastî Demirtaş gotinin Demirtaş çixas kaderî dikare bandora xwe li ser HDP li ser siyaseta fermî HDP ji ber ku hindek amace henin ku me pêştir jî me dizanî bi navbera HDP û Demirtaşî de nakokî cidahî hene û rexne jî hebûn heke were bîrave di demek dema nêzik de bersiva pirsa we ev e ev gotinin Demirtaşî varlık sebebi yani ta 1900 sedama hebuna HDP ve digere ta salên notan Kürt hareketinin Türkiye partiya kedeya gel ku ji wê dest pê kiribû proseya yasaya bûne ya siyaseta Kurdî û ev rewşa Demirtaşî dijî vê kevneşopiyê û dijî vê ev neteweya demokratîk xaka hevbeş komara demokratik ev penasên heneyên Öcalanî hene
stratejiya Türkiye bunu lixade grev gotine hani o ev PGH Demirtaş'ı dici ve PGH'ye. Bəli. Öcalan'ın demokratik uluslu olarak tarif ettiği şeyi kabul etmeyen bir yaklaşım. Le dici ev penasaya Öcalan'ya neteviye demokratik derdik be. O dusa bavarım Demirtaş bu avaya tuj Öcalan'ın siyasete HDP cüdadı be. Zaniyek vedat her İru Dem Parti yani misyona HDP go devam ki neha Dem Parti dibijil Ankara İstanbul'e emdikarin lehevhatini bikin تباور دکی کو اف کریاراوان اف گوتناوان لنک کردا لجم کردا هلوسته کی پوزیتیف پیدا بکه غلطی خودی se devam nakeden parti Keremke. Teşekkür ederim. Dem Parti'nin eski ismiyle Dem Parti, partiya naveveyadın HDP, stratejiya Dem Parti, az önce adını koyduğum Türkiye'lileşmesi komun ha gotu bu, stratejiya veya Türkiye bu ne? coğrafyasında Jibili olduğuna dair ilk işaretleri biz valla bajaren Rojava Türkiye, bajaren Kurdan jixwe tekdi çubu, ev dimena ku dilbijartına borde derkete bu peş, Dem Parti de sistema siyaseta Türkiye'de veki ku beştari hepeymaniyan bebe teret kirin hemj ali dengderin Türkü jali dengderin Kurdan ve murov dikare ve bibeje yani ev hevlen hepeymaniyen HDP tenret kirin hem hepeymaniye cumhur hem hepeymaniye millet hevlen hepeymaniye red din HDP red dike naxazın HDP divan her de hepeymaniyan da cihib bigirel ama Dem Parti sistema Türkiye'yi Dem Parti'yi xaj durdığı dehil bejartına bori deme eftiş dizerali değil. Konuşmamız gereken lama yaku dibe en bağıfın ser Dem Parti stratejiya xaya لباجارن ترکیه روجاوی ترکیه شونا کوی لپرسیم بکی سرکفتنا خویل وان باجارن لپرسیم بکی دبی سرکفتنا خویل باجارن کردستان دبی لپرسیم بکی و از دوی باورم که استراتژی Dem Parti berbe şikestine vedişe. Spas bote Brez Vedat Koçal Diyarbakır'a gelmem.